keep it, swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you. Eto nas na početku novoga mjeseca, tako da vjerojatno već i pretpostavljate, vrijeme je za moje make-up favorite iz 5. mjeseca. Dakle, danas vam pričam o proizvodima koje sam kupila nedavno i koji su me eto oduševili malo više od drugih koje sam isto kupila. Također moram priznati i to da u prethodnom mjesecu da nisam baš pretjerivala sa kupnjom kozmetike, već sam se malo orijentirala na odjeću, obuću, modne dodatke i slično, nešto nakita, pa uostalom sve će vam to biti prikazano u nekom postu, tako da bez brige, a eto, svejedno, naravno se je našlo ovdje kojih 10-ak proizvoda koji su me oduševili u prošlom mjesecu. Pa eto, da ja više ne duljim, najbolje da mi krenemo. Prvi proizvod koji vam danas predstavljam, odnosno o kojem vam danas pričam, to su u stvari 3 proizvoda iz iste linije, a to je John Frieda Luxurious Volume. To je dakle šampon, regenerator i pjena za kosu. Kao što i sam naziv kaže, ovo je nova linija za volumen. Koristila sam je nekoliko puta do sada i moram priznati da mi stvarno odgovara za moju kosu, iz razloga što kosa mi je nakon pranja vrlo sjajna i lijepo onako ispunjena, a posebno mi se sviđa ovaj tu proizvod, dakle pjena koja uopće nema sličnosti sa pjenama na koje smo inače navikli, dakle baš je nekako posebna i ne slijepi kosu, ne stvrdne je, a opet joj daje jednu određenu gustoću. Cijena ovim šamponima je mislim kojih 70 kuna, dolaze u količini od 250 ml, dok pjene ima 200 ml. Eto, to bi ukratko bilo o ovoj John Frieda kolekciji za volumen kose. Nadalje, jedna paleta, Make-up Academy paleta koju sam naručila na eBayu. Paleta je dakle, ima 12 cijenila. Ova je nijansa Pretty Pastels, dakle pastelne nijanse, baš sam htjela jednu takvu pošto obožavam pastelne tonove. Inače, paletu sam platila kojih, ne znam, s poštarinom 7 funti, ja mislim, ako se ne varam, 6-7, nije bitno. Čisto sam zadovoljna iz razloga što su sjenila lijepo pigmentirane, imaju malo šimerastih čestica u sebi, no ne previše. Tako da mislim da će poslužiti za ljetne, ove pastelne lukove koje volim. Eto, to bi ukratko bilo to. A nadalje, jedan ruž koji sam kupila u Bipi, dakle IQ Cosmetics. Nijansa je 03 Barcelona. Dakle, jedan onako pravi boja mesa mat ruž, kakve inače volim. Bio je na akciji za kojih, ne znam, 15 kuna, tako da, eto, po meni čisto povoljna cijena. Sviđa mi se iz razloga, kao što sam rekla, vrlo je mat i onako nekako sama tekstura mu je kao malo gušća i lijepo se stopi sa usnama i postojan, što je najbitnije. Eto, sigurno ih još ima u Bipi, pa ako želite i vi ovakav ruž, samo požurite u Bipu. Sljedeće proizvode koje vam danas pokazujem, to su P2 proizvodi o kojima sam već pričala, dakle taj brand možete kupiti samo u njemačkim DM-ovima. Po cijenama su vrlo slični Essensu i Catrice, od Catrice čak i jeftiniji, i oni naravno kao i Essence recimo imaju ove limitirane kolekcije, tako je sada u 5. mjesecu bila kolekcija koja se zove Viva Argentina i iz te kolekcije sam kupila
ovu tu Triple Touch puder paletu. Dakle, to je kompaktni puder u 3 nijanse, tako da možete kombinirati kako vam odgovara. I ova trio sjenila, ispričavam se, koja su baš fora, pogotovo ova tu 0.20 nijansa. To ima taman ove tonove koje ja volim, dakle smeđi, nekakvi bejž sa sjajnim česticama i ovaj tu zadnji malo kao žučkasti. Uglavnom, sjenila su lijepo pigmentirana, puder mi se također sviđa, tako da mi je žao što ne mogu svaku tu njihovu limitiranu kolekciju, barem neki proizvod kupiti jer su stvarno im odlične, ja bih rekla čak 10 puta bolje od ovih Essence-ovih i stvarno su i kvalitetniji proizvodi, a cijene su više nego povoljne. Sljedeći proizvod koji me stvarno oduševio u prethodnom mjesecu je, ne znam ni kako se zove se Heroin Make Smooth Liquid Eyeliner. Dakle, eyeliner izgleda ovako. Sam brand mi je nepoznat jer piše na kineskim slovima. Dakle, to mi je donesla sestrična koja je bila na putu u Hong Kongu. Kao još nekoliko stvari, no ovaj eyeliner me nekako najviše zaintrigirao i oduševio. Znamo i sami da kineskinje vole koristiti eyelinere, pa tako eto, meni je ovaj stvarno super. Ima ovako kao tanki aplikator za nanošenje koji je niti premekan, niti pretvrdi i stvarno se vrlo precizno sa njim može nanijeti ovaj eyeliner, a što je možda najbolje je to što je toliko postojan da se tako teško skida i nema nikakvog mrljanja niti ničega, tako da eto, meni je stvarno super. Sljedeći proizvod koji sam kupila na eBayu je ovaj tu Physicians Formula Happy Booster, dakle rumenilo koje je stvarno i više nego predivno. Jednostavno ne možete da se ne zaljubite u njega, vjerojatno zbog ovih srca koja su na samom rumenilu, košta kojih 20 i nešto dolara, ja mislim, da tako nešto. I ovo je nijansa Rose, broja nema, da. Dakle, evo da vam približim, izgleda ovako, a unutra je naravno još malo ogledalo i ovaj slatki kistic za nanošenje u 2 boje, dakle isto kao što su i ova srca u samom rumenilu. Uglavnom, rumenilo je vrlo postojano i svilenkaste teksture i vrlo se lijepo da blendati i nanositi. Biće naravno recenzija uskoro, tako da ću vam onda i nešto više reći o samom proizvodu. Sljedeći proizvod, odnosno 3 proizvoda, kupio mi je dečko tu u jednoj našoj lokalnoj trgovini. Već sam na Facebooku bila stavila sliku od nekoliko stvarčica koje mi je donio i s kojima me razveselio. Dakle, to su ova 3 laka za nokte. Kao što vidite, predivne neonske boje. Ova tu zelena, baš zelena, zatim ova roza i ova tu neon žuta. To su inače Yolizul lakovi iz Glamour kolekcije. Inače su ovi Yolizul lakovi su dostupni u Ofertissimi, a zna ih biti tako po tim nekim lokalnim trgovinama, da tako kažem. Cijena im je kojih, ja mislim, 7-8 kuna, što stvarno nije puno, a lakovi su i više nego odlični. Lijepo se nanose i traju po nekoliko dana, tako da meni su čisto super. Zadnji proizvod, njega sam ostavila za kraj, pošto sam još uvijek zaluđena i opsjednuta s njime, je paleta sjenila, sadrži inače 100 sjenila, brenda Clean Color, koju sam naručila na Beauty Joint stranici. Samo pakiranje palete je predivno, izgleda ovako. Dakle, kao jedan rozi klač i ovdje se otvara. I dakle, kada je otvorite, unutra je puno predivnih šimerastih nijansi sjenila.
meni su stvarno predivna i vrlo su postojana. Kad sam vidjela paletu, vidjela sam da predivno izgleda i da je predivno pakirana, ali nisam bila sigurna kakva će biti sama sjenila. No, eto, stvarno su odlična i daju se lijepo i blendati i stvarno su pigmentirana i više nego što sam očekivala. Platila sam je kojih 150 kuna s poštarinom, inače sama paleta nije toliko skupa, no poštarina je malo, vjerojatno zbog težine, ispala skuplja, no eto, po meni se isplatilo svake kune jer paleta je zaista divna i eto. Inače, ovo je nijansa 1, mislim da se zove, nisam sigurna, piše na kutiji, no uglavnom postoji u ovaj klač kao i u ljubičastoj varijanti, ali nije bio dostupan na stranici kad sam naručivala, a i iskreno kad gledam baš nijanse, ova tu mi se više sviđa. Ima više ovih nekih rozo, naranđastih, ljubičastih, smečkastih tonova. Ona druga ima više neke hladnije tonove, plave, zelene i slično, no uglavnom tu stvarno imate sve nijanse koje možete zamisliti, tako da ja mislim da bilo koju od ove dvije da uzmete, da vam neće nedostajati sjenila. I eto, to bi za ovaj mjesec bilo sve. Ovo su dakle proizvodi s kojima sam zadovoljna i koje bi svakako preporučila i vama da ih isprobate ukoliko imate prilike. Evo, već je i novi mjesec, tako da su u planu već i neka nova naručivanja, tako da eto, uskoro kako vidimo kako užasno brzo prolaze dani, tjedni, pa čak i mjeseci, tako da ponekad niti ne stignem od prethodnog mjeseca vam napraviti recenziju, recimo za sad ove neke proizvode o kojima sam vam pričala. Neće biti možda odmah recenzija jer stalno nešto novo dobivam pa nešto kupujem, tako da eto, trudim se da čim brže budu te recenzije i postovi gotovi, no toliko je toga da ponekad stvarno ne stignem. Tu iza mene u jednoj košarici imam proizvode koji još nisu niti poslikani, niti svočani, tako da eto, gužva je uglavnom što se tiče mojih postova i mog bloga, ali pa to je super uglavnom, tako da neću se buniti. Eto, to bi bilo sve za danas. Hvala vam što pratite moj blog, uživajte i pozdrav!